Ladies and gentlemen, welcome aboard Kemona Airways. We're ready to chop chop. Please fasten your seatbelts. Whoa, we're going to Kemona. Whoa, chop chop is-siġar. Whoa, nilabu bil-bulldozer. Whoa, bidejna maħmuġin. Aħna l-vuċi ta'kom favur l-ambjent. La kontenti aħna, kulħadd kontent. Chop chop chop, siġġar f'Kemmuna. Ġuda paxxut, Kristu tradut. Studju mill-esperti favur l-ambjent. Mis-siġar ma jinqleħ ta' xejn, mhux bħas-siment. Chop chop chop, siġġar f'Kemmuna. Xi pjaċir għal il-ħanżir. Whoa, we're going to Kemmuna. Whoa, chop chop is-siġar. Whoa, nilabu bil-bulldozer. Whoa, bidejna maħmuġin. Ladies and gentlemen, jekk tiftu twieqi tal-ajruplan taraw lil Kemmuna taħtkom. Il-Blue Lagoon miftuħ bin-nies basta sa 4,000 u bħalissa proġett biex insalvaw is-siġar li tant inħobbu. Inħares fil-mera, ngħid kif spiċċajt. Sirt pupu bl-ispaga biex jiffangajt. Chop chop chop, siġġar f'Kemmuna. Dmiri għamilt, kemm tħanżirt. Whoa, we're going to Kemmuna. Whoa, chop chop is-siġar. Whoa, nilabu bil-bulldozer. Whoa, bidejna maħmuġin.